Dobro jutro, braćo i sestre. Ja ne govorim makedonski, ja sam inače iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda. Tu radim kao kuhar, ali ga već dobro razumijem, tu sam oko 5 mjeseci. Ja ću govoriti o jednoj temi. Da li ste se vi ikad pitali zašto mi adventisti nemamo silu i zašto smo dosadni? Mi govorimo jako površne stvari, bavimo se površnim temama, a imamo otkrivenu svu istinu Isusa Krista. Mi nismo iskreni i jako puno lažemo. Ajmo biti otvoreni. Ja ću govoriti o identitetu. Mi imamo teoriju istine, a šta nam fali? Hoće neko reći? Svu teoriju istine imamo samo mi. Ne možemo nikud otići u drugu crkvu, jer drugi imaju dio. Nama fali samo jedno, a to je Isusov život. Mi nemamo Isusov život, jer kad bi imali Isusov život, bili bi drugačiji. Zamislite da je ovdje danas došao predsjednik Makedonije ili gradonačelnica Skoplja, svi bi stajali mirno. Niko se ne bi ponašao bilo kakvo. Ovdje su prisutni anđeli. Ovdje je prisutan Bog. Ovdje je predstavnik neba. Braćo i sestre, istražni sud je u završnoj fazi, ne u početnoj. Ja bih volio da se spasimo. Ja ću vam pročitati jednu stvar i vidjet ćete koja sila je u ovome. Nama treba Isusov život. Jer samo se Isusov život može oduprijeti svetu, ne teorija istine. Samo Isusov život može držati zakon. Ja ga ne mogu. Ja sam bezumnik, lažov i površan. U meni nema ničega dobrog. Kada me dobrota Božja dovede do pokajanja, Bog me menja, ne ja. Mi smo obmanuti u umu i kada bi mi to shvatili, onda bi imali potrebu za Kristom, a potreba je tačka gdje se sastaju Bog i čovjek. A mi prihvatamo teoriju istine. Pa ajdemo ovo nije ukor, ovo je blagoslov. Ako imamo problem, pa ajmo tražiti Isusa. I On će nam pomoći. Sad ćete vidjeti kolika je sila u ovoj riječi. Kada sam to shvatio, prvo što je Isus učinio, oslobodio me sile grijeha. Totalne sile grijeha me oslobodio. Ja sam i dalje grešnik i zavisan sam od Isusovog života, ne od svog. Pazite šta govori Bog. Ovo se govori o identitetu mladih. Mi smo izgubili identitet, jer nas je neprijatelj prevario. Pa prevario i našu braću Izraelce, budimo iskreni. Gledajte šta kaže Čežnja vekova, radim zube pa malo smiješno pričam. Čežnja vekova, strana 309, original. Pazite šta kaže Božja riječ. Najveća obmana ljudskog uma u Hristove dane bila je saznanje da samo pristajanje uz istinu sačinjava pravdu. U cjelokupnom ljudskom iskustvu teoretsko znanje istine pokazalo se nedovoljno za spasenje duše. I onda navodi šta su radili rabini. Teorija istine neće spasiti nijednog, jer to nije Isusov život. Kad je Sašo rekao budite savršeni, samo savršenstvo se prihvata, samo Isusov život, ništa više. Pa zamisli kad cijeli svijet bude se digao protiv nas. Jel imamo snage? Pa ko ima snage? Ja znam šta je rat, znam šta je glupost, ma ko ima snage? Pa ni jedan adventist bit ćemo otpuhani, mi nismo iskreni, mi jako puno lažemo jedni i druge, jer smo obmanuti. Ja kad idem na poslu, meni kažu, mi nismo nevjernici, mi smo maloverni. Pa ni jedan ni drugi se neće spasiti. Jer mi dobijamo Isusov život i Isusovu vjeru. Sad gledajte ovo. Šta kaže duh proroštva, ne ja. Ali kad to prihvatiš, Isus će te promijeniti istog trenutka. Jer u Božjoj riječi je sila koja mijenja. Isusov život nama, adventistima, treba. Ne teorija istine. Pa teorija istine ne može spasiti nikog. Ja sam 95. prihvatio teoriju istine pa sam padao. Pa kao adventist sam radio najveće grijehe. A o tome niko ne priča. Pa ajmo doći Isusu da nas promijeni.
Pa mi trebamo promjenu, mi trebamo silu. Gledajte kakvi smo. Da je tu predsjednik Makedonije, svi bismo drhtali. Jer smo mi drhtali kad smo došli u crkvu? Pa nismo. Pa mi nemamo straha od Boga, jer ga ne poznajemo. A kad ti shvatiš to, onda kažeš, pa ja trebam Isusa. Isuse, promijeni me. Gledajte što kaže duh proroštva. Kaže ovako. Na početku svog kršćanskog života svaki vjernik mora da nauči njegova temeljna načela. Mora shvatiti da neće jednostavno biti spašen Isusovom žrtvom, već da Isusov život mora postati njegov život i Kristov karakter njegov karakter. To je potreba. Kad shvatiš svoje stanje, imaš potrebu za Kristom i ta potreba je točka gdje se sastaju Bog i čovjek. A kada imaš teoriju istine, kažeš ja sam dobar, pa zašto da ginemo? Pa imamo najveće privilegije u istoriji čovečanstva. Pa imamo veće privilegije od Adama. Jer, pazite, postoji jedan stih u Bibliji, 2. Petrova 1.4. Duh proroštva ga pominje preko 1000 puta. Kaže, 2. Petrova 1.4. Da li bi neko htio da ga pročita na makedonskom? To je stih koji duh proroštva najviše pominje. Kaže da ima, ja ću prevesti ovako na srpski, da imamo dijel u Božjoj prirodi. Sestro i braćo, ako imate problem sa grijehom, Isus ne živi u vama. Ne može Isus i grijeh živjeti u jednom tijelu. Nemoguće je. Molim? Zajedno. Hoće neko pročitati na makedonskom? 2. Petrova 1.4. Može. Защо ни се подарени скапоцени неголеми ветувања, да преку нив да станете учесници во Божјата природа, откако и избегавте на расипаноста која е во светот преку сладострастието koje владее во светот. Tako da smo učesnici u Božjoj prirodi. A kad Bog dođe u moj život, On me oslobađa urođenih, stečenih grijeha, navika. Oslobađate. Znači, sestra, ja sam bio 20 godina adventist u grijehu i više. Stalno sam padao u iste grijehe. Dođem u crkvu, svi vidimo u problemu i svi padamo u grijehe. Kada sam ja shvatio, kao što Saša kaže, opravdanje verom, da Isus živi u mene, Isus me je oslobodio svih grijeha. Kada sam mu predao volju, On planira za mene, ne ja, to je druga faza posvećenja. Isus živi u meni. 1,5 godina sam živeo bez plate u Hrvatskoj, pre toga mi je plata bila 1800 evra i all inclusive u Austriji. Ja sam živeo Isusovom verom, ne svojom, dok mi Bog nije otvorio Makedoniju. Ja ne živim svoj život, već Isus živi svoj život u meni, ja sam mu dozvolio. Kada Isusu dozvoliš da živi svoj život, ti si promijenjen. Može cijeli svijet napast na tebe. Isusov život ne može ništa promijeniti. Sad gledaj šta kaže ovako. Iz čežnje vekova, ovo posljednja glava, Mirvan, pazite ovako. Sveti duh je dah duhovnog života u duši. Davanje duha je davanje Hristovog života. On ispunjava privalca Hristovim osobinama samo oni koji su tako poučeni u Bogu i kojima deluje Sveti duh i u čijim životu se ispoljava Hristov život, treba da stoje kao predstavnici ljudi i služe za dobrobit crkve. Braćo mladi, vama treba Isusov život. Isuse, dođi i ti živi u meni. Samo je Isusov život original, sve ostalo je falsifikat. Na nebu će se primati samo Isusov život. Mi, koji će Bog spasiti, smo jedini u svemiru koji ćemo imati Božji karakter, koji ćemo imati Isusov život. Drugi imaju svoju pravdu, jer nisu sagriješili. To je tolika tajna da će nam trebati čitava vječnost
Budimo iskreni. Ja kad kažem adventistima mi smo u problemu, ne kažem mi smo dobri i odmah skidaju barijere. Ne možeš, kažu mi smo maleverni. Pa isto ti je. Dao popio direktno otrov i ga pomiješao sa sokom. Isti je efekt. Nama treba Isusov život i On će nam dati promjenu u svemu. Samo Isusov život se prima u nebu, ništa više. Mi smo izgubili se u identitetu teorija istine bez Hrista. Tu je prevario Izraelce, tu je prevario mnogi nas. Zašto da ginemo? Znam da je ovo omladinski, znam da ste i vi nezadovoljni. Svijet nas ne nudi ništa, pa i crkva je dosadna, ali ovo je jedina Božja crkva. Kud ćemo? Kuda idem? Ja sam probao u svetu, odlazio sam 100 puta, kuda idem? Kad je Isusov život me promijenio. Znači, vera je odnos između dve osobe. Pazi, i onda, mnogi pitaju, kad mi na poslu kaže, mi smo maloverni, šta kaže Božja reč? Pazi šta kaže u Marku 11:23. Imajte veru Božju. Mi se spasamo Isusovim životom, a kad ti daje svoj život, On ti daje svoju veru. Pa ne mogu ja imati veru kad sam ja nevjernik i bezumnik. Kako da ja imam veru? Šta ja imam? Mi smo, braćo i sestre, u umu obmanuti. A kada shvatimo da smo obmanuti, onda imamo potrebu za Kristom. I onda On dolazi u tvoj život i menja te. Potreba je tačka. A kad ti kažeš dobar sam, u redu je, onda nemaš potrebu za Isusom. I mi nemamo ljubavi jedni prema drugima, mi smo okrenuti jedni prema sebi. Pa ajde kažemo iskreno. Evo ja sam uhvatio sebe s koleginicama na poslu kako lažemo, pa smo se pokajali i doživjeli veliku radost. Jer je Isus došao s nama. I onda ćeš reći adventistu lažeš. Pa brate i sestro, ako lažeš, dođi Isusu da ti da pobedu, a ne da te ja ukoravam. Ja ne želim ukoravati niko, ja želim da se mi spasimo. Mi trebamo biti iskreni jedni prema drugima. Evo, pročitat ću još jedan stih. Iz Čežnje vekova, 82. strana original. Kao što je krv zaklanog jagnjeta štitila domove Izraelaca, tako i Kristova krv treba da spasi njihove duše. Oni se mogu spasiti jedino ako verom kroz Krista učine svojim njegov život. Samo se u svemiru prima Isusov život. Pročitat ću vam još jedan stih, ne želim da budem dosadan, treba i govornik i puno je vremena, moramo biti oprezni. Iz knjige 3. Ilija Moris Venden, to je čovjek koji je jako dobro razumeo opravdanje verom. Jako dobro. Kaže ovako, mi smo se često trudili da budemo nova tvar. To je komentar na 2. Korinčanima 5:17. Više nego što smo se trudili da budemo u Kristu. A tko god u njemu stoji ne greši. 1. Jovanova 3:6. A mi smo gubili vrijeme i snagu trudeći se da ne grešimo, a trebalo je uložiti sve napore da budemo u Isusu. Nama treba Isusov život. To je ono što je nama najpotrebnije. Ali kad Isusu dođeš u potrebi i kažeš, Isuse, ja sam sad raskrinkan, molim te dođi u moj život. Znate čega se adventisti boje? Slabosti. A u slabosti mi jačamo. Naša slabost je Božja svemoć. Mi se toga bojimo zato što znamo više nego drugi i znamo više nego drugi. Ali nas to neće spasiti. Kada bi drugi znali ovo što mi znamo, oni bi bili najsrećniji. Mene mnogi zovu, pre neko večer žena iz Kanade, 2 sata smo pričali. I kada mi Isus dao molitvu, ona je u trenutku bila oslobođena. Ona je plakala, srećna. Juče zove druga iz Kanade. Pa kada bi oni znali ovo što mi znamo, oni bi sve blago dali. Ljudi moji, nama treba Isusov život. Da ih shvatite, nemojte se bojati biti slabi, jer je naša slabost Božja snaga. Ja ne bih više, jer se slažete da se pomolim kratko? Ajde. Milostivi i dobri Oče nebeski, mi kao tvoj narod smo u našem umu obmanuti i prevareni. Niti mi tebe znamo, niti poznajemo. I sve što znamo je površno
I mi nemamo tvog života, već smo se uhvatili teorije istine. Lažemo i tebe u svojim molitvama i sebe i jedni druge. Ali mi smo tvoja djeca i pozivamo te da nam oprostiš naše grijehe i bezumlje. Daj nam Duha Svetoga i spasi nas od nas samih, jer mi nemamo ništa. Molimo te, Isuse Kriste, daj nam svoj život da postane naš život i učini da oni koji su danas došli ovdje odu promijenjeni. Amen.